Omulungi ali kwa Wai Media nga woli kumbona nze ni timu yange tuwoniremu kujja mu bitundu eby'emayege oluvannyuma lw'okuwulira emboozi nti bambi eriyo omukaire na mandu wabula nga embeera gyalimu tinungi nga woli kumbona tukyayire kweno mu bitundu ebye Nakigobi mu igomba ery'Emalongo ngeri y'omukyala tulikujja kwogera ku naye omukyala bamweta Angelina Makoha. Angelina amaze emyaka 4 mu bwana mwandu nga yafiirwa omusaada we yali amuyambanga. Ekyembi ekiriwo kiri nti ono yazaala wabula yazaala abaana bagala beerere era nga abaana olwakula baava wano bagaba bajja mu bitundu eby'endawulo era nga buti myaka ng'ena 5 abaana tebairanga wano. Ekisinga kweinameza kiri nti Makoha oluvannyuma lw'omusaada we okufa yasigala wano waka yenka nga adoba era nga eri amaadi agaali gakaida bambi gasula enumba nga woli kugibona. Makoha enumba y'omukyalo ono mukaire enumba yagwa wabula nga azira waja adoba azira ayamba era enumba eno yoli kubona eno era ni yasulamu ayengeza kiwemba kameramani dotmali ngoli kubona enumba yagwa era nga muno mwasula wabula ngeza kintu kina kyona azabusobozi nti oba asobola okuyizaawo akayumba embeera tinungi amusoga akobati asula mu kyangala ebyo bitobwire oba abantu bakyamu bambi Katonda ayamba buyambe mukaire ono Angelina okuboneka nga tafuna buzibe wabona aye tuli kutya ntomano oba oliawo embeera weeyongere eti omukaire bisobola okumwononekako. Luno olugi luyali ateire kunumba ayino olwasigalawo aye nga tuli kalina mugaso kubagana buti saino kyangala cameraman so oliwena nga kyangala gana amaka ag'omukaire isma that's this side kyangala ono omukaire Angelina era nga wojja okuwulira omunumba tuva kuidayi nga muzakiri muntu oba asula wano muzakiri muntu oba asula wano kwazira mupaliso wazaki bipalipali wansi enumba nena yemwangala wazira enumba yagwa azabuyambi wabona omukaire tumwagene nga ali kufumba ekyomusana isma dobalage kuwano ali kufumba ivali ayi tumwagene nga azira mmere ava kunoga timpa wuno yali kufumba tutudio bajja kulira kuki timpa wuno omukaire nsonigo okulaga ivali ayi mama timpa ismatwireyo so bambi twidye wano tuwayeko kuno omukaire kumbeera eno tubone n'engeri oba oliawo tusobola okumuyamba. Wai Media Wai Media your best YouTube channel Wai Media Wai Media Omulungi ali kwa Wai Media kawe nkobye tukwaya mu kuno omukaire ono omukaire Angelina gwe tukyalire ng'embeera tinungi nga woli kubona asula mwangale enumba yagwa yazira buyambi omusadde yafa nga ate n'abaana bazirawo amunatusonebwa muku emizindawo gyaife nga mutwiriti tuli mu ngeri ya kweyiya emizindawo gyaife gyafunamuku obuzibu gye twalinajjo nti bagitwala betwali tukolesa kuku bifuniyemuku obuzibu tebirikola bulungi byayononeka tubona ate bitwononekere ku mu field ate nga tulina okwida twogere n'omukyalo ono eno tuli mu kyalo ino mu masokole eno nga ku myalo emayuga eno era wabula nga tulina okukolesa ekiriwo iroboozi no twogere kuno omukaire mpolampola omukaire mu bizibu eno sibukulinabyo ndamwene nakaba enumba kabiri egwali begano yakamala music yakamala emyezi ebiri omukaire yogeragera ku ino ndi embera yoli muri mulwaire aye akazindalo kange kafuniyemu obuzibu so yogerako ku ino tuboneke nga bana ifaabo abasobola okutuyamba kuku bakuwira byoli kwogera awulire so kye kyasula enumba maadi nikakola maadi gagwali
gakwa lwa Sande baba lwa balasa ng'omwana ali anatenduke ng'omwana anje tali mama ali nyumba eri kuyeka ngafulume ngeyeka yona eno kanduka ngangoba situkamu omwana situkamu omwana yali mu amali tegamukuba kamukuba mbegano bintu byaba muno bingi aye bintu bindi bamala batoleranga kuluyoko so amadi ezayiga kusako ku muno nti oba gamukosa bintu byabatola ku mwengo 5 enkoko dafuiramu tichafwa yabanjo enkoko batoleranga za munyumba omwo musana aye bebanga musana so busana no sulawa awo wana wosula awo wesula omwangala mbegano okola India nyumba yange kino kintu kino kyerere kiti kyerera awo kityo ndanga katimba kona kabolera awo naleka n'okuleka eno zirabatiisa bwire baloga kumbali ibyo watu baidawo oba bejawo ngezemba netendukira ndidi wano awasana nendenduka gakikambwe kutyo embere y'obwire totya eze tityanga kubanga tulina embwano kikuuma ku kyali muka kyakuuma ku kyali muka kyakyeyo aye ngambaawo aye mabaale kembonanga ngakakuyungwa ku nyumba burubu bakukuba amabaale aye mwene tebakubanga bale bakuba amabaale obwire kuno kunumba aye tebatuukano bakubanga saawa nga imeka 3 isatu ine edo obwire minga laki olowooza laki bakuba kunumba y'amabaale ezenezo mwene aidi kubanga bakuba tubaidi abona bantu sabo ku kyalo bayendanga bamanye ngeze kolaki nga ndi afulume aye nga tifuluma bawo naye sirikawo kye abakuba amabaale n'abali wabo abo ku kyalo sakuno abo ku kyalo bene baidi tobanga kumuna n'ofuira muntu nti eda kutiisa kutakwaba bakuba amabaale bakuba amabaale sabo aye muntu kumukyayo ngaafu embwandiise buti okulambala gano omukyangala empewo tekufuuwa obwire wefuwa netaako engoye nebwika ndaako buli kintu bandaako nga ezo netendukira kambaawo waawo omulungi ali kwa Wai Media tukaina omukaire Angelina makoha tumukyayire mukwayi mwide bulungi ebyuma bifu byafunamu obuziwire byasuka babiba so bino byetufunafuna kubaamu ku omuntu akuwa buwa ekintu nga twedi kikola kitya tutusende ebintu byafu ebyuma naddala emizindalo microphone tuzira microphone nti yaife bulungi so twaba n'obuzibu bw'amaani so kyobubona ndikwogerako kuno omukaire nga twogerera awo kuba twidi eno wansi emayuga eno oluvannyuma lw'okuwera nti omukaire enumba yagwa ate namwandu ayisa buyambi babona n'emmere wazira nga bwe mbakobere mu kusooka tumwagere nga ali kufumba timpa neryo eriva ku mayuni osimba yamuzi ebyo ebikola byakuba byeta timpa yam leaves in Lusoga is called timpa oyo ojja gamunogaku ojja wanoga ebikola ebyo mwabifumba mwalya wabula omuntu watuka okulira ebikola bino tegabutegera oti azira era ifa tuidinga timpa n'emmere y'omuntu azira naivu eri omuntu azira mukaire tumwagenda nga ali kufumba timpa wabula nga n'ekyo omusana tuli ajja kulira kuki jasi butimpa ng'emmere wazira wabula yalanga obugubi bw'amaani embeera mbi so tuli wano tubona engeri yemuna oba oli ayo munayambaku ku omukaire ono ddala ku kyokumuterekeza oba ku kiyumba kino oh my god eno tuli mu byalo obula yalanga eno yetuli ensiko ningi ekyalo kikaali wansi no they are still primitive bakaali wansi obula yalanga abantu bakaali wansi eno era ekyalo kibeera nga abantu bakaali wansi otegera oti n'emizi emibi gyona girimu giba mingi ino nga woli kubeera tebakuba kunumba amabaale bagoba bali batooleyo mabaati kano batoole matafaalu yago
bache basimbawo kungira embekano kungirawo sena ndiyawo kubanga abantu benamenya nabo tikapira yange oyo mutesi oyo mutama aye byabayokera bisinga ko basoka bakupa omusota mukono kuna womutyamira nandi ukulukolanga kuti waba wakola gambwa nga nyumba ekali kuba bali mundu mukazi wakasimba nyumba yabamu musata yafa nyumba ino nasimba nga museri yafa obewo mbewo ayibeje babona bubino kyabalumira irala bayokera ino bayokera byabulanga byonga ngeze ndisa kukyange bamala bandwala ku musindalo baluyo omukazi alina obulesi ayenda kwita bandu yena bawawo aye niye yalemerawo mbwakuma omusada yafa kuba oli mukulu ku kyalo baje bakutwala kubizira bakuba ati wotofa abayino bafayo wotofa nankobaze tikwenda kwange kwenda kwa shetani wange ezo nese mukulu we aya bato bano bacha kirungi ayese ndi mundu mukulu nguma mani wakatonda ni wosalawo katonda nagabo obulamu aina ensonga lwaki akuwangaza natola mwengo yino acha kumakomba awo nati amakunde boko kuba ndingekano mwenda kundema mundeme ezezira tabu ninyo nga baliwa bejeresa na kabako benda kundema na bandu bako bali yeta kwani leta bekanisa bamubuza wasani yamubuza alimbekano mwenda kumwita bandu bakwa mu nyanja babona babetanga wefwe bandu bakwa mu nyanja bana bafwa kyoko babe kyalo enumba ene yagwa basanuka ino bako babalinja kujja ati yena baidinga oli kujja kufa obavuire banange isi mobona ebintu so buti mami muzeyi kasoka avuewo omusada wo okufa myaka nkobye ngena obaire obaawo otya okulya mbere nali mawo mwoko kulyangako bekano mwoko nga yagwa ezira lwizi tusiba lwizi twatenduka lwizi twalya lwizi twatenduka twabaawo otufumba timbo oyo twanywa twabaawo ezira mwana alira buli bandu bakulu mwali atimpa ngazira kumere ezira tunywa bunywe twanywera kamaadi nga tubaawo bekano obona akolotya endolo esobola okwidala tolire kumere endolo kijanungi kino watenduka endolo esitusiru ate mawa ali kumulampu ngewotenduka otenduka obona nkolotya ate okusula ng'osula bubi nala byange ebyo natenduka lwizi neraho mayambo mangi natenduka otako ki ako mayambo ako nagaki mayambo ate ako empali badeta bate mayambo omukaire ono musamya kyova obona olwisa ebigambo tabyogera bulungi nganzi omusaga wende kubyogera akobyo yebwika emiyambo n'empali this papyrus mass ndu nebwika natawo bekano wabeja batolayo bete katonda mwena abayateekateeka ayebe ndiwo sawa ino nyozike nakamalano ne mingi wow so otuweba yayenda okukuyambako atuyambeku atya bekano ndibanyambe kujeba uliri banyambe nyumba banyambe nayo byonka okulya ojja kulya nga timpa paka ndiye aye ndibanongozere nyumba okay mukaire ali kwenda kumulongokeza numba na byakusulako okulya tuyenda nenda kulya ojja kulya nga timpawo bandetera ku pando nali yako kaire okay omukaire n'omulundi okusooka okugera ku kyuma kifa ebambi obuyambi embeera yemuli kugibona embeera ya bugubi bano azakyali nakyo enumba asula mwangala akoba abekyala abantu bere nga bamuyambaku bamuvamu bakamba omukaire ino abantu abaana bafa kuno abato
beno omukaire yalaba kufa so balowooza nti ono buti nayita bala abavubuka abafa so tibamwenda ku kyalo mbu mukulu ino benda afwe okusinga kwa abaana abato okufanga so nembeera ebaawo wano muntu wobanga nibo mukulu ku kyalo balowooza ati nibo yita abato tinekyo omukaire so abantu bere nga bamuyambako oba oli awo bakawuka ati afwali ab'ekyalo so omukaire musobola okumuyambako ku n'emmere aye nga okusinga era enumba okutoleeza enumba eno tubakuna obuyambi bwe tusobola okufuna nitulekeza omukaire anjeina numba eno then n'ebyokusulaku omukaire azira bambi so embeera etewe eryasula ku lupaali wano kamwogererewo okuba mwene tasobola kubyogera asula ku lupaali tijja kuswika gano obwire bugiire ate nga wenkobe nti tulikozesa amaloboozi emizinawo gyaife emizinawo gye twafunyeku okwokolesako kugyafiire bambi gyafiire tuzira aye ate nga tulina okuyambaku omukaire ono omukaire aba mayuge tuvuire iganga tuli mayuge eno wansi ku lwebondo okumpi twetolole no tuli kumpi nanandagano abaidi eruuyi eno kyalo kino tuli ku kyalo nakigobi mu igoba ly'emalungo ku on the shores of Lake Victoria mayuge ng'ogyebonda yetuli wala ino so twidye tukolesa iroboozi ino Katonda liyampa twene ebyuma bikayikuteera bulungi bambi tukayenda obuyambe bwaimwe mutuyambeyambeko ku byuma byaife ebyuma bife birimu obuzi bwaitu eno busomesa eno butono embeera tinungi so nekyo ekiriwo basobe nabani abo okuyamba omukaire Angelina tijja kuswika gano kyenenda nsaba buyambi tumuyambe kunumba eno then ebyokulya n'ebyokusulaku tumana oba oli awo twidda kumweya amazzi ga ku maiso nga wafuna kamere leka tukuleka ojja maiso n'okufumba timpa wali kujja kulya timpa ajja kulya timpa mwerere timpa otamu munu wanwa tibikambayiga bikambayigire munda tyalire timpa yena ajja mutoyi iwe ojja nakujja mukiyigo okufuka buti timpa yena akutwala mutoyi kukola ki banange enakwetambuza ekikogo wow so bityo we biri kwenda kuyina madi abali gatandise kukamera mbe ni isima katwire yeiganga tuvuye mayugeno tujye iganga aye nga omukaire mbera yali mutinungi abaana balinga abamusulawo muze yandebere nga muyamba omusada bwe yafanga myaka 4 inuma so abagano yenka aye mbera yali mutinungi nti yasula mu mwangala enumba yagwa yaza buyambi bona so tumana osobola okuva twabala n'engeri esobola okuyambako ku omukaire ono yena asuleko ku bulungi ng'alindanga oba enakude Katonda liyamuga ku nsi kuno ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Muno bosa muwenka osa muwenka butu wafune obuzibu obwire zayo yita kuku esira otumubiri gukumye bya Katonda we bucha bwacha oli otingo olingo ko yamutamivu olucha lwobala kale why media why media your best YouTube channel.